tadi requestnya di belakang di sini. Sekarung Rabu. Romantis. Be my
kembali untuk istirahat jenak dulu mulai di season yang kedua giliran ngumpi dulu. Sematon dari Genang Belik Songak nih kita akan melanjutkan hiburan. Mbak Mayang nih tukang keyboard, tukang ibing nih ini nih Wasir. Oke, maka kita lanjut kembali, terima kasih.